you too much GH. Ghana wahala jumedie and amuni aba ekwesi kapase de da me de ebe somo no enen so me de ebe mo yabone bede na abusuafo se mo amunim se ayi social media so ye nuanom celebrities yi se de da ne da wo mo kunu nim ne wo mo yire no mi wo mo e show wo mo e wo so a na eno na ye ne sini twani abaya hofefo Emelia Brobbey twetwe nkopo enkomo na chesem ye busa no say adenti no no de ye hu se bia wodi ne kunu ne boyfriend bi anase bibi eto social media eso na eno na chese abaye yi echiremu ese Ghana girls will go after my man if I display him on social media na chese ma Ghana for ma ye ebedi ne be ma wone ne wo honom no wo mo betue di nachi so wo ye na adwen se wo di ne show or display no e wo social media se de nkrofo ye wo mo de na wan hwa wo be kwa koduru fie no na afi ni kunu no file for divorce and say any divorce no ye de ababa betu nanim se wonye ne say wanya wo ba foforo wo pese won ware no enti enu nti na emma ne show and as one for ni kunu on display no e wo social media ene wonu ade ne humum ebebe toto homum sense wo de ni kunu ebe baba beto ho na ne mpene bia na ne boyfriend ebe baba beto honom na echire no afegana fo ma abekwa kodi na echi no wo be hwere na depa enya de se wo be yesa de biara eda because emra na wo pebie no obreye nti se wanya bi pa de a enya de se wo bejeja ne ho kura wo njeja ne ho enya de se wo bejeja ne ho ama enkrofo de ne sekan edwa na nkasa na ena ya busa ne se nti se no wo be yi ano se wo date ana se kan say wa o date ana se wo date ye na enu no wo date dwa se wo date se wo date o ni nyina no these two things no obia ne consequences into ono de won ka se wo date wo no so a won ka se bia wo nate ye na emom ono so enya de se wo hwehwe bi or say I will not say whether I'm dating or not because the two have its own consequences but I am not also searching when ensema yeni aba no Sunday to edwana chese wono a won date se wo date so won date onu do mo bia ehu eno nya nso se wo pe obi na chese se no ono a wo mo obi hunu se wa ye occupy ana se wo nya occupy na kwa ye se wo ye konogo kaya wono a won so a wono so so nya ma obi mefa wo ma obi hu se wo ohia obi na wo ma approach no wono a so mo obi ehu ena wo mo obi nso hu se wo obi na wo mo mpeso mo approach no so mo gyae a wo mo begyae no so wonka enti say de do atudwa wo se nya de se wo be display ne man e wo social media anya sa de ne Ghana fo nkanka ne ma yi eni esesi a wo mo begye ni sei ehunu bi benti na abo asere wa wo gye ne bagura na wa yi nani de ato enchen ono de wo hunu binti na won wo kasa enti anya de se wono se wo be display ni kunu ne boyfriend anani bibi e wo social media de da bi enya de se wo be ye no na Ghana fo bi no ma ka se the law of karma sa na etieta ma na wudi nkrofo kunu no machie no na unim se won so ebedu me bi so obi so bedi udi eche utwumu ni betententen ebebe ye pekura mpo na pafa ni sie o pafa ni hwa matuam ukọ adwuma ato ni punu mu he se ye behu na ye behu no enye de wo be ye ena obi bekasa ni sei ai se wan fa na nkyere se anu ukunu ne ono a ene se wona ne baabi na obi nsusu hia no na okokọ se ne pe na ne twempna obi anim se ye Emelia Brobbey o boyfriend ni enti so oba bonte bekasa obi ni pasumesi no wo boyfriend na twempna ene no de nya de se obi a ebete wase kura because once one fa wo boyfriend ankyere ai ga sana Ghana fo bi num eche se ene ese wo obi kokoto so obi ene ne boyfriend na twempna Emma name Babon Timpo MMMeka because one found a boyfriend in Chile will be ye near been so dear or the airboy say and I say Yankopon say we should be our brother's keeper and think I would the nature I said they be a bit me ashan suye at the amount any who's one number baby will ra hotel be walk or saying how would you now or te papu be one who be to one man yet me out abo was to now one fan in Chile
na say obi kokoko huna hwan na be de ye hu say your boyfriend ni ayo say de wo pe no sa na wo benya ye nua Gideon de eba ye or say my sister don't worry. When you were dating, when you were following people's husband, you thought it was easy. Now you don't want other ladies to also follow your husband. You see your life. This is law of karma. No matter how you go, they will still go after him or no so edia what they eba ya no so we ya maria no womo any wukunu no womo ne womo be twemp na ye papa because na wo ye bi afei na wasa kira e na wapa wo de ya nti wapa wo de no womo so womo do womo nyansa kira ye no womo wom nti womo so ebeba ye nua gifty edia or de eba ye or say well said, Emelia. It is a best choice. It's a good idea. Or no so idea no say yam papa de wa kan de ye no kura trodo ya idea wa dwen ye papa because enkrofo show wo mu kunu eni nanu eni nansa afo behunu ne na wo mo asane obi foforo enam ne yesade sa nipa foforo no asanso ababa beto ho no nipa baako otimi de mema edu eto ho no ni nyina susu hu ba bia ebekọ akwakosie na emu edu no ebie ni ho krampa ware no na foforo ena wone no aware enti ene ye wo hu se afa aware na durusu mo aware awie ne no de ne be kire wo de na kire anya sa de ne no ano no pa oba bi etna amamfi obi a ne de obi a e kan wo no so edia or de eba ye eno no Stephen edia or de by or say you did it to someone so you are afraid. Don't worry, okay? Things will go better for you, but try and make sure that you also keep your husband warm because these girls are really wild. Or also so and when they say what are you been too so be the bayo okay you the nan so shasa wo be kura wo kunu ye anya sa de ma wo mo abonte no wo mani abrese krodom wo ja wo hu sesi ade ne wo mo de wo sekan ebe dwana nka sesi wo be hu ane se pasha wo hyehonom abrawani ena wo hu so wo no so adwentra wo de eba ye eno no Yenia Kingsley Edia or the Eba and I'll say Emelia, don't worry because nobody can take your man from you. You are sexy, beautiful and gorgeous. You deserve the best and your husband is lucky to have you. And also so Edia no say Emelia can wakuma to yam kra na nya de so obi krampo e na obebekun e wo wukunu ho na wukunu no so no wanya ade papa because wo ho afa usipi usita ubosi ankasa ai wo no so Edia ode eba ye eno no Ghana for him Someone amunim say de ebi tumi bi ebi suro pa ebi suro say wo mo de wo mo mpna ana wo mo kunu no ba to abonti because ne ma ba say de aware no woni wudi nchim wo be ba betare ho atwe ho srade esan waja ho akona woni wukunu no mote akwawe so na mo ye de mo bre enti wono de wa ye na adwen say nya de so odi ne kunu ana ne boyfriend ebe ba kire we ni Emelia Brobbey ensema wodi etu edwana busuafo mekai mo wo se enya ade enso se wo seche enti munyi mani free ne so won seche ai too much GH so enie abusuafo se de enia ba no asie ne wode ntwe ene se wo ho eye ne kwan so ana se eye hu bi enti ena ema ne yesa ana boni bi a wadie enu nti ena ema wode ne bema esie wadwenche ewo ho ene sen munim se too much there ye wo ho edema mo abrebia na mo comment ne so eho ehia ye enti fabra na ye nkenkan emfa emma wo say ye Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter odeja eto honom ye be kenkan ede amamu munia ba ekua sikapa ena motiminim Ghana wahala dwumadie no aha ena ye de ebesie desene ye besan ahia makramo